Dragi prijatelji, kolegice i kolege, drugarice i drugovi, svi dragi gosti, prvo pozdravljam radno predsjedništvo, pozdravljam prije svega sve članove SDP-a kao i simpatizere koji su danas ovdje u Sukošanu. Ja sam zadnji put bio ovdje kad smo bili na skupu zajedno sa Ivom Josipovićem, pa možda to i prigoda na neki način da i počnem ovih sat vremena koliko ću vam govoriti sada. Ono što je bitno, ja se prije svega pridružujem upravo čestitkama koje su izrečene za Dan Europe i Dan pobjede. Ja to sad govorim iz razloga što sam spomenuo malo prije spomenik, crvenilo i slične stvari sa kojima ćete se vi u ovim izborima suočavati sa tim razgovorima koji ćete morati voditi sa svima onima koji ne žele da SDP dođe na vlast. I vrlo jednostavno će ponovo pokušati lijepiti etiketu. Na to, molim vas, odgovarajte vrlo jednostavno. Tu se razlikujemo iz razloga što se ova zemlja crveni radi vas, ne radi nas. I ja vas pozivam da vi ne dozvolite da se Hrvatska zacrveni. Ali ne radi crvenog SDP-a, ne radi crvenog Ive Josipovića, nego da se ne bi zacrvenila slučajno radi toga da postoji još uvijek opasnost da HDZ ponovo dobije ove izbore. Tek tada bi se mogli zacrveniti do kraja, jer se crvenimo svo ovo vrijeme. Svo ovo vrijeme se crvenimo radi njihovog ponašanja, radi toga što su pokušali, uspjeli i u svoju propagandnu mašineriju stalno davali ljudima sljedeću informaciju, a to je lupajući se u prsa, vičući ja Hrvat, popljačkali ovu državu. Tu je razlika između nas i njih i kad budete pregovarali, razgovarali, kad budete nekoga nagovarali da da glas lijevoj koaliciji, onda prije svega ističete tu razliku, a to je da mi domoljublje shvaćamo kao domoljublje, kao znak između sljedeće rečenice, a to je da nisi spreman pljačkati vlastiti narod. To je domoljublje. Domoljublje ne znači da ti je dozvoljeno radi toga da si na vlasti, da možeš uzimati ono što je naše. Po tome se vi SDP-ovci trebate razlikovati od HDZ-ovaca, a svako ko misli da kad osvojimo vlast, da će se moći tako ponašati, onda je slobodan da odmah ode. Jer niste vi u SDP-u, siguran sam u to, ni došli ovdje, ni birali ovaj put, radi toga što ste mislili da ćete se lakše zaposliti, da ćete se preko veze zaposliti, da ćete moći utirati nekoga svoga u neki nadzorni odbor i slično, nego ste došli radi toga što vam se upravo to ne sviđa, što smatrate da ovo zemlja jednaki šansi, da vaša djeca treba imati ista prava kao i svi drugi u ovoj Hrvatskoj, da upravo ne trebate vezu za doktora. Tu je razlika između nas i njih. Jer SDP ne upada u tuđe stanove, SDP nema lažne generalske činove, SDP nije trgovao draguljima za vrijeme dok je trebalo naoružavati Hrvatsku, SDP je bio na prvoj crti dok su se oni bilježili u lažni registar. Tu je razlika među nas i njih. I tu opasnu tezu, svi smo isti, dobit ćete samo na način da budete spremni svaki put odgovoriti vrlo jednostavnim rečenicama. Vrlo jednostavno. Ne da nismo isti, nego i želimo promijeniti ovu državu nabolje i to ćemo dokazati. Kada vam budu tražili di vam je program, zašto ne pokažete program? A vi ste se sami mogli uvjeriti kako programi do sada izgledaju. Uostalom, po tom spomeniku možemo vidjeti. Zaklinjanje u antifašizam, spomenik je tu. Zaklinjanje u navodne moderne tradicije Europske unije i tako dalje, pa sami vidite da se figa drži iza kad god treba. Europska unija ne znači da ćemo dobiti novce koje ćemo moći arčiti i bančiti. Europska unija je samo prilika da se maknemo od onoga što nam stalno nameću da mi navodno tražimo. Jer ima li bolje prilike za ovu zemlju da postane dio onoga čemu pripada, to je Europi, u situaciji da postane dio Europske unije i da se odmakne od Balkana. Upravo nas na Balkan i pokušavaju gurati. U tome i je problem. Svi oni koji u ovome trenutku zagovaraju i prave probleme oko toga, koji kažu ne valja Europa, gdje bi htjeli biti? Da ostanemo tamo gdje smo bili nekad, a to znači da moramo trgovati u onim uvjetima koje oni jedino znaju. A to je bez reda, bez plaćanja računa, muvajući,
kradući i tu je razlika ponovo između nas i njih. Mi Europu vidimo kao priliku, kao novu šansu, to znači za bolje tržište, za više posla, za one mlade ljude koji budu naučili, školovali se ovdje u Hrvatskoj i vani, da mogu jednako tako zarađivati i u Hrvatskoj kao što bi to radili u Parizu, Berlinu i negdje drugdje. Ono što ja vama želim poručiti, a to je da se mi ne trebamo plašiti. Ova zemlja je prošla puno toga. Prošla je rat, preživjeli smo, uspjeli smo pobijediti. Mogu sad reći, evo, da smo preživjeli HDZ. Prema tome, kad smo to mogli, onda su nam sva vrata otvorena. Prema tome, iza toga, kad dođemo u situaciju da preuzmemo odgovornost za ovu zemlju, mi ćemo biti u situaciji da napokon ovo bude zemlja dobra za svih. Ono što ja šaljem kao poruku svima vama, nemojte očekivati vrijeme iza izbora kao vrijeme osvete, kao vrijeme da ćemo sad se mi ponašati kao oni. To nije politika SDP-a. SDP se zalaže za to da svaki dio Hrvatske bude i razvijen i da bude poštovan, da bude u situaciji da ljudi u njemu mogu dostojanstveno živjeti, raditi, primati plaću. Nemojte pozivati na rušenje bastiona, nemojte pozivati na to da se trebamo obračunavati sa HDZ-om. Zoran Milanović je vrlo jednostavno rekao, oni su potrošena priča, njih više nemamo šta spominjati. Rekao je puno važniju rečenicu, da nema više poruka za njih. A znate zašto? Jer smo se iscrpili sve ove godine im govoriti šta mislimo da je dobro za ovu zemlju. Govoriš im godinama, predlažeš, kažeš to i to treba napraviti, spremni smo tako i tako učiniti, dajte ovaj zakon, spriječite da radnici ne primaju plaću, hoćemo da se počne udarati ovi porez na ekstra profit, da ljudi koji plaćaju visoke kamate od stranih banaka o kojima oni ne mogu sanjati, konkretno u zemljama zapada, da ovdje mogu naplaćivati ko zna kolike kamate, da tu udarimo porez. Ne, ni slučajno. Niti jedan prijedlog nikad nisu htjeli saslušati samo zato što dolazi sa lijeve strane sabornice. I od toga smo jednostavno odustali. Kad niko ne želi slušati niti jedan prijedlog, a kasnije čak i ono što smo im govorili pokušava prikazati kao svoje, onda su oni potrošena priča. Tu konsenzusa nema. Nama ostaje da dođemo na ove izbore, da se pripravimo kako treba, da zaista ne mislite da je tu priča završena. HDZ je previše ljudi kupio, previše ljudi je stavio u registre, previše ljudi je dobilo razne beneficije, previše ljudi je došlo u situaciju da su dobili ko zna šta od HDZ-a. O vama ovisi da to itekako uvažite. Vi koji se niste bili spremni prodati, eto po tome se prije svega razlikujete. Mi se razlikujemo od njih po tome jesmo li se bili spremni prodati. Nismo. I u tom dijelu, znajući da ih je bilo puno, da su uzeli vaše novce, da su uzeli naše novce, svih nas zajedno, to je bila situacija radi koje morate biti vrlo oprezni. I nema na dan izbora i sve ono što bude prije toga, nema propuštanja te prilike. I ponovit ću ono što sam na puno mjesta rekao. Tada ne odlučujete ni o Ranku Ostojiću, ni o Ingrid Antičević, niti o bilo kome drugome ko bude na toj listi, ni o Zoranu Milanoviću. Odlučujete o sebi. I ako na taj način budete pristupili i ako tada budete shvatili da tada zaokružujete iduće 4 godine, ko će vas voditi, hoće li vam učiniti bolje, uvijek vrlo jednostavno. Ako vam je dobro sada, glasajte za HDZ, ako vam nije dobro, glasat ćete za SDP.